a re ntse re eme jwale a re kopeng o Jehova modisi wa rona. Jehova o modisi wa rona, o tshepo ya rona, o tshepo ya batho bohle ba lefatsheng ka hohle. Ke ka hoo hoseng ona re tlang wena re laletsa mahlo a rona dithabeng. Thuso ya rona e tla tswa kae? Thuso ya rona e tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe, mme a boloka nnete ka ho sa feleng. Amen. Phuteo e halalelang a ke leneo mohau le kgotso ke Modimo wa rona le ke ntata rona le morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Ha re kena ka hare ho tshebeletso ena, re kena kaofela re le pela Jehova, hobane e le Modimo wa rona, e le mora ya rometseng mora hae. Mora eo e leng moya o leng boraro bo tironeng. Ke ka hoo o tshwanelang ho ba ntate, mora le moya. Re di binele di haleluya. Poko le kganya hohle di ba tshwanetse. Re rodise ka dipina ho Modimo o halalelang. Amen. A re amohelaneng ka hare ho tshebeletso ena ka ho bina Hosana 47. Bonang suna o fihlile Jesu ngaka ya batho.
Dumelang. Dumelang Phutheo. Le letle hakakang lebitso lena la Jesu ha le binwa ke batho. Ke ka o Mapesalome Psalm 28 temaneng ya pele le tse latelang e bua mantswe a reng Jehova ke ho eletsa ho wena o lefika la ka o ske wa nthibanela ditsebe o se re mohlomong ha o ka nkgauetsa ka ba batlehang lebitleng utlwa lentswe la ka le dithapelo tsa ka ha ke o eletsa ho wena le ha o ka otlolla sefatleho sa hao o sele empa utlwa lentswe la ka a re tswela pele re re Jehova a utlwe lentswe la rona ke ka hoo re reng ke rata mmoloki wa ka yena molopolli wa ka o nketsetsa lekgotso. Ke rata mmoloki wa ka obane ke motswalle wa ka o honna botjheng ba ka le morerong o motshweu boqekung ba ka. Psalme ha e tswela pele Psalm 34 e re kana ka batla Jehova mme a nkaraba a ba mpholosa ho tshebehang kaofela ya tadimang ho yena o ediswa
ditlhong a ditsatao ba sefahlong sa hae, motlhomohi ha rapela, Jehova o a mo utlwa, o mo pholosa mahlomoleng a hae kaofela, motlhomohi ha rapela, Jehova o a mo pholosa. Modimo o re neile ntswe le letle la ona. O simpolokeng.
Ha tsatsi le phirimile, ha o feletswe ke tshepo, ha o sitwa ke meleko, mahlo a ka a tlamehile a nne a dule ho Jehova. Ke ka hoo Psalme 62 e buang le rona temaneng ya bohlano le tse latelang. E re moya wa ka o itshepela Modimo, hobane tshepo ya ka e tswa ho ona. Ke lefika la ka ruri, le thuso ya ka, ke qobošiane ya ka, nke ke ka sisinyeya. Poloko ya ka le kganya ya ka di dutse ho Modimo. Modimo ke lefika la ka le matla, ke setšhabelo sa ka se matla. Moya wa ka o itshepela Modimo, hobane tshepo ya ka e tswa ho ona. Ke ka hoo ke reng thabang le nyakalle, ba lehodimo le thabe ba etsa dibi. Oskhumo.
Tabang lenyaka le ba lehodimo ba ne ba phaphathehi ba kgohlile. Ba tla ba fokotse batho bana ba tla ba ka dihlong. Le teng ha o le jwalo, tswelang pele le thabe, le nyakalle, le tumise ka pina tsa kgotso. Hobane mohlolo ona o mohau wa Jehova. Qetellong Psalme 105 e bua le rona le nna le wena. E rorisa Jehova, le rapele lebitso la hae, tsebisang diketso tsa hae hara ditjhaba, mo roriseng ka dipina tsa lona, le nahane mehlolo ya hae kaofela, ithoriseng ka lebitso la hae, le halalelang, pelo tsa ba batlang Jehova a ke di thabe, batlang Jehova le matla a hae, le batla sefahleho sa hae ka mehla. Hopolang mehlolo ya hae e a entseng, hopolang tsohle tse a le editseng tsona. Kgaitsedi Snow ayikho le ndlela eya ezulwini. Snow uteng? Uthanda khona ayiyo indlela eyezulwini e tla tsamaya mo o ratang. Wena o nahana tsela e ya lehodimo e makeleke ha eyo. A ke re tiise bo mong ba rona ho Jehova. I stand tall.
Hosana 3:10 ke sikilwe ke Jesu ke ditse ho yena. Fubeng sa hae ka jeno ke a kgatholoha. Base. A re fumaneng kakaretso ya lentswe la Jehova le melao ya rona ho tswa bukeng ya Mike. Kakaretso ya lentswe la Jehova le melao ya hae re fumana ho tswa bukeng ya Mike. Kgaolo ke ya botshelela, temana ke ya borobedi. Ha re fumane baleha ka tsela ke yena. Wena motho, o tsebisitswe se leng molemo le seo Jehova se batlang ho wena ke hore o etse se lokileng, o rate bokgabane le ho tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Wena motho, o tsebile se leng molemo, empa wena motho wa sokodisa, o etsa seo se ratang. Ke ka hoo bukeng ya Joshua a re ikgetheleng lona bao le tla mo sebeletsang, ha e le nna le lelapa la ka di be di teng. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus. Modimo wa rona o bona re tshwanetswe ke lentswe la bophelo le kgalemelo. Ya ba bua le gona o tswa bukeng ya moprofeta Isaiah kgaolong ya 1.
ha ne a kgalemela setšhaba sa Iseraele ka mantswe a reng. Temaneng ya 15, le ha le ka otlela matsoho a lona ho nna, ke tla lebisa matlho a ka hosele. Le ha le ka atisa dithapelo tsa lona, nke ka di mamela. Matsoho a lona a tletse madi. Itlhatsweng le tlhwekise. Tlosang bollotsana ba diketso tsa lona pele ya mahlo a ka. Lesang ho etsa hampe. Ithuteng ho etsa hantle. Le batlisise le etse ho lokileng. Le sireletse motshwenyehi. Le lokisetse dikgutsana. Le emele nyewe ya motlholohadi. Mme le tle ho lokisa ditaba. O bolela Jehova. O re ho rona la dibe tsa lona di ka ba kgobedu jwalo ka crimsone. Di tla soufala jwalo ka lehlwa. Le ha di ka ba kgobedu jwalo ka scarletta. Di tla ba sou jwalo ka boya ba nku. Ha le rata ho utlwa, le tla ja monono wa lefatshe. Ha le rata ho utlwa, le tla ja monono wa lefatshe. Hobane Modimo o re file lerato, leo re tlamehile re rate Modimo wa rona. Re rate baahisane ba rona, ebe re rata bo rona. Empa rona batho re ba fetohang, re hloka lerato. Ke ka hoo tshwanelang ho ba rona batho ba moferefere. Re kope tshwarelo ho Modimo wa rona ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya Bokreste ka mantswe a reng. Ke dumetse ho Morena, ke mo neile pelo ya ka. O ineela ho mpoloka, ke mo rata bakeng lena.
Dumelang bontate. Ya, o na le bontate mona o bomme. Dumelang bomme. Batjha hi. Clock it. Lekgotla dumela. O na le motho wena ke. No re mo ere mo yana entleke 2026 ye taba ya o ke eng ka 20. Entleke 2026 ye. A re tshwarane ka matsoho re a re bineng. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Whew. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey. Lerato le le na le tsietsi ke a le bona. Le le kopantshitseng. Re tlo kena lentsweng le halalelang. Hosanna 138. Hosanna 138. Utlwang lentswe la Jehova, lentswe la bophelo, di bitsohle le ditlolo di tsejwa ka lo. 138. O skhumo le o simpho le o simpolokeng le ka se ke lebelang ke tsa jwale. Mema mkhopo. O singile le tla ba la tailang le taileng a bolong. Ya le hlola.
O lokile. We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is always great to be at Acacia, and I don't take it for granted when I'm here. I want to thank the minister for this opportunity that has given me to share his word as usual. Ke mo lebohele sebaka sa mphileng hore re tlo abelana lentswe la Modimo. We also want to thank him for the liturgy that was so powerful. Re mo lebohela hape le liturgy eo e neng e le matla. We also want to thank you for being active. Re le leboge le lona go tseya karolo. I was looking at the worshiping team where you did it well today. Ke ne ke le lebeletse This is how I know you. ke ka mokgwa o ke le itseng ka teng. Can you give God a big hand of praise? Today we're going to have a short message. Re tlo nna le molaetsa o mokhutshwane ka jeno. Don't worry, if I can't finish, I'll finish it next Sunday. Le ske la tshwenyega ha ke sa fetsa ke tla boa ke tlo felletsa nako e tlang. So just make sure that you're here next Sunday. Dira gore ha ke tlo boa hape mo o teng. Let us pray.
Our Lord and Heavenly Father, once more we want to thank you for this opportunity that you have given us. All of us, you guided and led us from our homes to this place. We thank you for the worshiping and praises that took place here. We believe your name is glorified. Now we want to listen to your word. May you allow the Holy Spirit to come down and fill our hearts so that your word, when we share it, can have a place in our hearts and transform our life so that we can be closer and closer to you. In Christ Jesus, the Son of the living God, we thank you. Amen and amen. I want to share the word of God with you this morning. Moso wa letsatsi le ke rata ho abelana lentswe la Modimo le lona. You know, when we read the Bible, God always reveals new things. Ka nako tse dintsi fa o buisa Baebele Modimo senola dilo tse ntsi. I'm preaching this message for the first time in the history of my life. Mo bophelong ba me ke la ntlha ke tlo rera ka lekwalo le. I have never preached this verse anywhere. Ha gona mo nkileng ka rera ka lekwalo le. But because God has revealed it, something from it, Fela ka gonne Modimo o ntshenoletse sengwe. I'm going to share it with all my power and all my energies. Ke tlile go e abelana le lona ka matla le tsotlhe tse ke nang le tsona. Isaiah chapter 6, verse 1 to 3. Isaiah khaolo ke ya masome a marataro temana ke ya ntlha go fitlha ya boraro. The title is called Arise and Shine. Mme e re khalalelo ya Sione e tlang. This is a message of encouragement. Ke molaetsa wa thotloetso. So today I'm going to encourage you. Mme mo mosong o ke tlo le rotloetsa. Those who are weak, they are going to be strong. Beke yotlhe le tlabe le le matla. Those who are sick, they are going to be healed. Bao ba lwalang le tlo fola. Can somebody say amen? Can we read the word of God? Buka ke ya Isaiah khaolo ke ya masome a matsheletseng. Isaiah 60 temana ke ya ntlha go fitlha ya boraro. Ka phetolelo ya Setswana e buisega yana. 60. Isaiah chapter 60. 60. Isaiah 60 verses 1 to 3. Yeah. Ka phetolelo ya Setswana e buisega yana. Setlhogo se re khalalelo ya Sione e tlang. Tsoga o sedimogelwe gonne lesedi la gago le tsile. Mme khalalelo ya Morena e go tlhabetse. Gonne bonang lefifi le khurumeditse lefatshe. Le bontsho merafe. Mme wena Morena o tla go tlhabela ya ka letsatsi khalalelo ya gagwe. E tla bonala mo go wena. Temana ya boraro. Mme ba heitene ba tla phuthegela kwa leseding la gago. Le dikgosi kwa phatsimong e go tlhabetseng. Le ke lentswe la Modimo. In English, it reads as follows. Isaiah 60, verse 1 to 3. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Verse 3. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. I think the interpretation in verse 3 in Sesotho is not just that good. It says, "Baheding." Baheding. I don't like it that way.
seems to me it discourages. But the English version says, nations will come to your light. Hallelujah. Nations does not necessarily mean we're hating. Ne? Okay, let us look at a little bit background of this book. A re lebelele morago la buka e Background and the context. le morago le gore go tlile bjang gore buka e kwalwe. This book is written by Isaiah. Buka e kwadile ke Isaiah, He was the son of Amos. morwa wa Amosi. His name means the Lord is salvation. Lebitso la hae le raya gore Modimo ke pholoso. Wow. The Lord is salvation. Modimo ke pholoso. That's a great name. Ke lebitso le legolo, I like it. ke a le rata. If you can call your son Isaiah, Ha o ka bitsa morwa wa gago Isaiah, you must know it means the Lord is salvation. itse gore phetolelo ke gore Modimo ke pholoso. He was married and was blessed with 2 sons. O ne a nyetswe mme a na le barwa ba babedi. And in the Hebrew Bible, the book of Isaiah initiates what we call a division of the so-called the latter prophets. Buka ya Isaiah e bolela ka ba profeta bao ba santsane ba tla. Because amongst the prophets, we have got the latter, we've got the former and the minor prophets. Re na le ba profeta ba ba fapafapaneng ba bagolo le ba profeta bao ba tsewang gore ke ba bannyane bjalo bjalo. This book was written for Judah and Jerusalem. E ne e kwalletswe Juda le Jerusalema buka e. It was around 7040 and 680 BC. E ne le ka mengwaga eo moruti a setseng a ikaile. Now look at the theme of this book. A re lebelele motlhodithero wa buka The e. whole book of Isaiah moves around this theme. Buka e ya mo profeta Isaiah e bua ka motlhodithero wa gagwe. God is the Holy One of Israel, Modimo ke ena Modimo fela wa Israele. who punishes his rebellious people. O a otlhayang bao ba sa utlweleng. If you are rebellious, Ga o sa utlwelle. and because the Jews sometimes were rebellious, Ka gonne ka dinako tse dingwe Bajuda ba ne ba sa utlwelle. he punished them. O ile a ba otla. And he redeemed them later. Mme morago o ile a ba golola a ba rekolla. In other words, Ka mantswe a mangwe, God rescued his people from both political and spiritual oppression. Modimo o ile a ba golola mo sepolotiking le mo kgatelelong ya semoya. And brought what we call restoration. Mme o ile a ba busetsa mo mannong a bona. If you may remember well, Ha o ka gopola sentle, Isaiah wrote during those times when the Israelites were in exile. ka nako e Isaiah a kwala buka e ba Israele ba ne ba le naga botshabelo. And they went to exile because they didn't obey him. Ba ile naga botshabelo ka ntlheng ya gore ba ne ba sa utlwelle Modimo. But because they were the chosen people, Ka gonne e ne le morafe o kgethilweng. he started a process of bringing them back O simollotse leano la go ba busetsa morago. using the foreign kings like Cyrus. A dirisa dikgosi di sele yaka bo Cyrus. Then they came back home. Mme ba ile ba khutlela gae. Chapter 6, Kgaolo ya borataro where we have read. mo re buisitseng mo teng. Okay, let me say the whole of chapter 6 talks about Zion's peace and prosperity. Kgaolo ya masome a marataro e bolela ka tswellopele. In other words, Ka mantswe a mangwe, Isaiah was used o ne e le sediriswa to motivate the Israel in exile to come back home. go rotloetsa ba-Israele ko naga botshabelo gore ba boele gae. Now, when we look at verse 1, Ha re lebelela temana ya mathomo, now the Israelites are back. ba-Israele ba buile, Everyone is happy. mongwe le mongwe o thabile. The exile has passed.
naga botshabelo e fetile They have to start a new life. ba ne ba tshwanetse ba simolle bophelo bo botjha Look at the message of encouragement now. lebella molaetsa wa thotloetso He sent this message to the Israelites. o bolella molaetsa o go Baiseraele This is not the time to sleep. a se nako ya go robala This is not the time to sit. a se nako ya gore o nne This is not the time to idle. a se nako ya gore o itsamaele fela Arise tsoga and shine, o sedimogelwe for your light has come. ka gonne bophelo ba gago bo tlile Listen to these encouraging words. o tloela molaetsa o wa thotloetso Arise tsoga and shine, o for sedimogelwe your light has come, ka gonne bophelo ba gago bo and tlile the glory of the Lord rises upon you. kgalalelo ya modimo e mo go wena Look at this. lebella mo These Israelites Baiseraele ba who have just come back home, bao ba fetsang go boela gae they were maybe starting to settle well. motlhomongwe ba ne ba lebeletse gore ba boele mannong Maybe some of them were still thinking about the life in exile. motlhomongwe ba bang ba bona ntse ba nagana ka go ne ba le ko teng When those kings of Israel, when the people of exile, ka nako e batho ba neng ba le ko naga I botshabelo remember when they were in Babel, ke gopola ka nako e ne ba le the Babilone people in Babel said to them, batho ba ko Babilo ba ile ba re mo go bona please sing the songs of Zion here in re Babel. opeleng dipina tsa Sione The oppressors wanted them to sing the songs of Zion. bagateledi ba bona ba ne ba rata ba ba opelle dipina tsa But then Sione this, how can we sing the songs of Zion when in this place? ba re ka opela bjang difela tsa Sione re le mo tulong They e didn't belong to here. ga re a tshwanna le go nna mo But look at this. empa lebella mo I want to encourage you as well ke rata go rotloetsa le wena today letsatsi le as we commence with the new year 2026. ya ka re simolola ngwaga o motšha I want 2026 to say to you as a child of God, ke batla gore mo go wena ya ka ngwana wa modimo Jesus has come. morena Jesu o tlile He left the Holy Spirit amongst us. o tlogetse moya o boitshepo mo go rona And the Holy Spirit in you and me moya o boitshepo le mo go wena le mo go nna brings light. o tlisa bophelo So as a child of God and a believer in Jesus Christ, yaka o le ngwana wa modimo ebile o dumela mo go the Jesu Kriste Bible encourages us today. Baebele ya re rotloetsa letsatsi Don't le sit down with the light of God. o seke wa nna mo gatshe ka lebone la I modimo remember one day Jesus Christ said to his disciples, ke a gopola ka letsatsi le lengwe a morena Jesu a bolelela barutiwa ba you gagwe are the light of the world. le lesedi la lefatshe You are not something else but the light of the world. ga le sepe fela empa le lesedi la lefatshe And when light appears, ga lesedi le tlhagelela darkness must disappear, lefifi la nyella whether it likes or not. go sena lesedi kgotsa bjang It must disappear. le tshwanetse le Now nyelle look at verse 4. lebella temana ya bone Sorry, verse 2. temane ya bobedi It says, e re see, darkness covers the earth, lebella lefifi le aparetse lefatshe and thick darkness is over the people. lebella lefifi leo le ntseng mo godimo ga batho It is interesting to note that mme go botlhokwa gore re itse se when God gives us his light ga modimo a re fa lesedi la gae as God's children, jaaka bana ba gae we become the light of the world. re nna lesedi la The lefatshe whole earth, the whole world is always dark. lefatshe lo It's lotlhe always dark. le mo It's lefifing occupied by darkness. le khabarile ke lefifi The world will always be under darkness. lefatshe le tlabe le ntse mo tlase ga lefifi But that is not a problem mme seo a se bothata because God has sent us as his children. ka gonne modimo o re romile yaka bana ba And gagwe. before he sent us,
mme pele a re roma He gave us the light. o re file lesedi So you and me have been given the light nna le wena re filwe lesedi to shine the light over the darkness. gore re tshwanetse re phatimise lesedi le mo lefifing When you arrive amongst people who are in the dark, ga o tsena mo bathong bao ba le mo lefifing they must see darkness. ba tshwanetse ba bone lesedi If you are a child of God in your house, ga o le ngwana wa modimo mo ntlong ya gago everyone must see the darkness that is in you. mongwe le mongwe a bone lefifi leo le mo go wena If you are a child of God, ga o le ngwana wa when you modimo arrive in your working place, ga o fitlha mo o dirang mo teng oh, the light must appear. lesedi le tshwanetse le They tlhagelele must ask you, ba tshwanetse ba o how botsise are you living? o phela bjang Why are you progressing? o tswella pele yang Why are you so successful ke ka lebaka la eng o tswella when we are pele struggling? rona re goga boima Then you have to show the light. o tshwanetse o bontshe In lesedi your working place, you must give them the answer. ko tirong ya gago ba fe dikarabo It is interesting to know that the answer doesn't come from your mouth. mme go botlhokwa go itse gore karabo ga e tswe molomong It wa must gago come deep from your heart. e tshwanetse e tswe mo pelong Your ya heart, gago which is filled with the Holy Spirit. pelo ya gago e tladitseng ke moya o Those boitshepo who are hopeless, bao ba senang tshepo you will give them hope. o tshwanetse o ba fe Those tsholofelo who are sick, bao ba lwalang they will be healed. ba tla fola Those who are depressed, bao ba nang le kgatelelo ya maikutlo they will be relieved ba tla fola because of the words of light that shines unto darkness because of you. ka gonne lesedi le le tlosang lefifi ka ntlheng ya gago So it is important to note that go botlhokwa go itse se you are not an ordinary person as a child of ga God. o motho fela yaka ngwana wa modimo You are filled with the light. o tladitswe ka lesedi Arise and walk. tsoga o tsamaye Arise and share the word of God. tsoga o tsamaye o abelane ka lentswe la modimo Can you tell the person next to you, bolela motho o leng gaufi le it ena is not time to slumber. a se nako ya go robala Tell him this is the time to arise. motse ke nako ya gore o tsoga Tell him to arise and shine. tsoga o sedimogelwe Can God give God a big hand of praise? Hallelujah. amen See, darkness covers the earth, bona lefifi le aparetse lefatshe and the dark and the thick darkness is over the people. lefifi le mo godimo ga batho All these people who do not believe in Christ, batho ba botlhe bao ba sa dumeleng mo go keresete our politicians, boradipolotiki ba rona many of them are covered by this darkness. bontsi ba bona ba aparetswe ke lefifile That's why there's a lot of corruption in our country. mo e leng gore go tletse bobodu mo lefatsheng la Aforika Borwa Why? ke ka lebaka la eng Darkness is over the people. lefifi le mo godimo ga batho And if darkness is over the people, mme fa lefifi le le mo godimo ga there batho is nothing that they can do ga gona sepe seo ba ka se dirang except to be engaged in corrupt activities. ko ntle le gore ba tswelle pele ka bobodu bo I like the second part of verse 2 ke rata karolo ya bobedi ya temana ya bobedi It goes on to say, but the Lord rises upon you. e re modimo o tsoga mo go wena Let me start again from verse 2 e re ke simolole ko temaneng ya so that we bobedi can connect it very well. gore re kgone go e utlwisisa It is, see, darkness covers the earth, bona lefifi le aparetse lefatshe and the thick darkness is over the people, lefifi le mo godimo ga batho but the Lord rises upon you. empa Hallelujah. modimo o tsoga mo go wena When there is darkness in the world, mo go na le lefifi mo the lefatsheng Lord rises upon you. modimo o tlo tsoga ka wena Don't be afraid of the darkness, o seke wa tshosa ke lefifi because
The Lord ka gonne modimo rises upon you. o tlo tsoga mo go wena And his glory mme kgalalelo ya gagwe appears over you. e tlo tlhagelela mo go You wena should be clapping God for this. Ah, For this, you should be clapping hands. When the darkness covers the whole world, ha lefifi le apesitse lefatshe lo lotlhe when non-believers are confused, bao ba sa dumeleng ha ba etsaetsega the glory of God rises upon you. kgalalelo ya modimo e tlhagelela mo go It wena means you and me are glorified. seo se raya gore nna le wena re bagalaledi Don't be gloomy. o seke wa nna motho fela Smile. nna le monyebo The glory of God is upon you. kgalalelo ya modimo e mo go Give God a wena big hand of praise. You know, if you want to experience the power of God, ha o kile wa itemogela maatla a modimo you must believe the word of God. o tshwanetse o dumele lentswe la You must modimo internalize it into you o tshwanetse o le tsentshe mo go and wena move by it, o tsamaise ke lona by faith. ka tumelo So when it says, ha le tswella pele le re the glory of God appears over you, kgalalelo ya modimo e tlhagelela mo go wena wherever you go, gongwe le gongwe mo o yang you must believe o tshwanetse o dumele and confess it o le amogele and say it. o le bue And you must say, like me, I'm saying it now. yaka ke le bua yaanong It doesn't matter. I am amongst the people who don't believe in ga go God. kgathatsege gore ke mo hara batho ba ba sa dumele mo It modimong doesn't matter. They don't understand me. ga go kgathatsege gore ga ba ntlhaloganye But there is one thing that I know. go na le ntho e le nngwe fela e ke The itseng glory of God is upon me. kgalalelo ya modimo e mo Hallelujah. godimo ga me Can you please stand up? Stand up. Make a confession. ipolele You can say as well, o ka e bua le wena the glory of God is upon me. kgalalelo ya modimo e mo godimo ga me I don't care what is happening in the world. ga ke kgathale gore go diragala mo There is lefatsheng one thing that I know. go na le ntho e le nngwe e ke The itseng glory of God is upon me. kgalalelo ya modimo e mo godimo ga me. Hallelujah. You must enjoy your Christianity. o tshwanetse o itumelele bokeresete ba gago Walk as if maybe you've done something wrong. o seke wa tsamaya o As ikobonya if you are apologizing for something o wrong you kare have o done. kopa tshwarelo ya seo sa se You dirang have done nothing wrong. ga wa dira sepe se se phoso Let people see the Christ in you. a batho ba bone keresete mo go wena Amen. Verse 3 goes on to say, temana ya boraro e re I'm going to talk about this next Sunday. mo nakong e tlang ke tlo bolela ka This one, I'm temana not going to touch it today. ke bea molata This one, e I'm not going to tell it. Next Sunday. ga ke le botse sepe ka yona Hallelujah. Can you all stand up and say this? Arise and shine. emang tsoga o tshedimogelwe For the light of the Lord is upon you. Darkness will disappear. When we move with our light. Give God a big hand of praise again. You can take your seats. We are going to close this for the moment. mme re ile go tswalela karolo We e are going just to hang it here. re tlo e bea kgoma mo The Holy Communion is waiting for us. re emetse ke selallo Just make sure that you are here next Sunday. dira bonnete ba gore mo bekeng e tlang o teng mo We are going to conclude this. re tlo feleletsa lekwalo le I want to ask two people to pray. ke tlo kopa batho ba bedi gore ba re rapelle One from amongst the mothers o mongwe o tswe mo bomme and one amongst the fathers that side. mme o mongwe a tswe ka ko bontate ka Let's ntlhela all stand up and pray. Give them the mics, please.
bane di go tshwanetse. Modimo wa rona re lebogela mogau wa gago o re tsositse mo mosong wa letsatsi la kajeko. Re lebogela lentswe la gago Modimo. Re tletse menyebo fela mmabaledi ya go feel that assurance gore kgalalelo e tle go bonala mo go rona. Mong wa dithata tsotlhe ke yona motlhanka wa gago Modimo o kileng wa mo dirisa mo letsatsing la kajeko to feed our spirit, Heavenly Father. Modimo wa rona tse tsotlhe tsa re fileng tsona a nne tseo di tlileng gore sustain Heavenly Father go fitlha re tle go kopana mo nakong e tlang. Mo tlatse ka moya wa gago o halalelang Modimo wa rona mo a kileng a ntsha teng Heavenly Father, fill his cup until it overflow mmabaledi ya go loka. Papa ke ena kereke ya gago mmabaledi ya go loka mekgatlo ka go farologana ga yona. Theosa moya wa gago halalelang Emmanuel o tsene ka gare go dipelo tsa bona. Lefoko leo le boletsweng mo letsatsing la kajeko Modimo a nne setlhare mo maphelong a rona mmabaledi ya go loka. E nne dijo Modimo wa rona, e nne diaparo Modimo tseo di tlileng gore tsamaisa ka metlha le ka matsatsi Modimo. Re santsene re kopela le yona ketapele mmabaledi ya go loka ya kereke senatla sa legodimo. Ba sireletse moya o halalelang ba apese ka kobo ya legodimo. Kgato nngwe le nngwe Modimo yo ba tlileng go e gata a nne wena yo o tlileng go ba etelela pele senatla sa legodimo. Ba tsamaise konyana mautlwelo botlhoko ba tshware ka letsogo Modimo. Letsogo Modimo la gago leo le sa reketleng. Me ba bolele mantswe a reng we can do all things through Christ who strengthens us Modimo wa rona. Konyana mautlwelo botlhoko re lebogela tsotlhe Modimo tseo re diretseng tsona. Re lebogela Modimo tseo re sa di bonang ka matlho. Re lebogela Modimo tseo re di bonang ka matlho. We thank you for the breath of life, Heavenly Father. Gobane ga se ka go rata ga rona mmabaledi ya go loka. Empa ile mogau wa gago re lekaneng ka metlha le ka matsatsi. Emmanuel ga re santsene re tlile go ya ko selalong. Let it be from your throne, Heavenly Father. A itswe go go wena mmabaledi ya go loka. Bao ba tlileng go re abela Modimo. A nne di vesele fela Modimo tse o tlileng go di dirisa. Modimo tsona tsotlhe re di kopa mo leineng le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareth. Ke bao bana ba gago Modimo wa rona bao ba falotseng marematlou Modimo mo nakong e fetileng. Ba santsene ba na le depression, Heavenly Father. Ba santsene ba na le stress, ba bang ba bona Modimo wa rona ba bang ba bona ba itse ko teng mme ba tletse ketsaetse Modimo gore ga o le teng re tlelwa ke matla le matshwenyego ga a sa ba Kristo na le matla otlhe. Ke kopela le mongwe o leng teng ka gare go tulo Modimo o ntseng a konya mo monyakong a batla tiro senatla sa legodimo. You said in the book of Matthew gore re konye Modimo wa rona wena o tlile gore bulela. But let it be the door Modimo e re tshwanetseng. Ga e sa re tshwanela Modimo a nne ntse tswalegile. Mabaledi ya go loka re tlisa tsotlhe Modimo. Ditanki le ditebogo gobane di go tshwanetse. Kristo na le matla otlhe tsamaya le rona. Tsamaya le rona Modimo wa rona gobane ga re ka ikisa re tlile go palela. Mme ga o sa ile rona Modimo ga re a gana Heavenly Father. Re lwanele ko meberekong ya rona. Re romela mangeloi Modimo gore a yo encampa ko di-officing tsa rona. A re etelele pele Modimo gore mo letsatsing la ka moso ga re tsena e be nne wena pele yo re gatetseng ko pele. Senatla sa legodimo re romela ko dipetlele Modimo ko go robetseng balwetse teng. Nna mo malaong a bona Modimo o ba rurufaletse Modimo wa rona. Le ba ba leng ko magaeng ba lwala senatla sa legodimo re ba tlisa fa pele ga sefatlhego sa gago gobane wena Modimo wa rona o lerato ebile ga o tlholwe ke letho. O nontse o le teng Modimo mo nakong e fetileng ka nako ya bo Moshe, ka nako ya bo Daniel senatla sa legodimo, bo Meshaka le bo Abednego Modimo wa rona. Le mo nakong e re go tshepile senatla sa rona, re tshepile wena ka tsotlhe Modimo tseo re na leng tsona. Modimo re bitsa wena mo letsatsing la kajeko. Emmanuel re a leboga o re fitlhisitse mo Modimo wa rona. Ebenezer re a leboga Papa. We thank you Lord. We thank you for everything mabaledi ya go loka. Yehla moyo o ingwele theoga. Spirit of God tsena ka gare go dipelo tsa rona. Yehla Modimo moyo o halalelang. Theoga o touch each and everyone o leng teng ka gare go tulo Modimo. Tsa tsotlhe Modimo tseo re di tlhokang, dinyaka tsa rona Modimo wa rona
O re boleletse gore we must seek your kingdom and everything shall be added to us modimo wa rona. All our needs modimo wa rona tse tsotlhe tse re tlang fa pele ga sefatlhego sa gago ka tsona re di kopa mo leineng la gago. We know that you've granted them to us. It's only the last stage modimo tsa manifestation mo re tlileng go di tshwara mo teng. Modimo ke tlisa tlhompho le tlotlo gobane di go tshwanetse. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Bontate. A re rapeleng. Re lelaletsa mahlo a rona dithabeng. Thuso ya rona e tla tswa kae? Thuso ya rona e tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe. Re le phutheho ya hao hoseng hona, a re ke re newe mohau kgotso le reko ke Modimo Ntata rona le ke Morena Jesu Kriste. Moo lefifi le leng teng, ke teng moo nna le wena hoseng ha letsatsi la kajeno re tlamehang ho emella re tswelle ka baka la hobane kganya e se e beulwe hodima rona. Mme Modimo wa rona re kena selemong sena se setjha, re kena re aparetswe ke lefifi, empa re bona kganya e kena ka hare ho malapa a rona Kreste Mmabaledi. Re bona kganya e kena ka hare ho dikereke tsa hao Mmabaledi wa rona. Re bona kganya e tla kena ka hare ho lefatshe la rona. Re rata ho leboha ke hona Kreste Mmabaledi ka bophelo bo ntseng o re adimile bona. Modimo wa kgotso re a kopa kereke ya hao ke ena Kreste Mmabaledi, e mong le e mong ya leng ka hare ho kereke letsatsing lena. O ikopela kgaogelo le mohau wa hao selemong sena se setjha Kreste Mmabaledi. Re rapella baetapele ba kereke ena, re rapella moruti wa rona moruti Reverend Montla le lelapa la hae, le moruti Reverend Shibalo le lelapa la hae, lekgotla la kereke re a le rapella phutheho ka kakaretso le batjha le bana ba rona. Modimo wa kgotso a be le lona, a nna e letse hantle ka Kreste Morena. Amen. 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 We are going to ask Muruti to arise and Amen. Let's sing the song as you'll be coming to the fore.
Amen. Amen. O aparetse nqa tsohle ka mohau wa hae. Otherwise o simpolokeng the way na le hodimo ne a tla mpolaya today. Batswadi ba ka bona le karolo e le nngwe ke kopa o e fetisa. Selemong se fetileng ka morao ha ditlhopho tsa lekgotla itse ha lekgotla la kgale le ne le phomola le lekgotla le letjha le ne le nka kantoro kampo ofisi ya bona wa ba le diphetoho tse pedi tse tharo tse etsahetseng e le botshwaneding ba hore re tsamaise mmuso wa Jehova. Ha di a etswa ka ho rata ha moruti kampa ka motho e mong. Hele ka hopola re bile le Ward 1 e ne e shota ka motho a le mong. Empa lekgotla le tswileng le kopanelo ya lekgotla le letjha ra dumelelana ka re Modimo a re thusa ra fumana kgaitsedi ya tlatlang lekgotleng. Hape lekgotla la bona o tshwanetse ho ba kampo komiti e ntjha ya tsa moaho ya bona o tshwanetse hore ba kope thuso o bane ba etswa lekgotleng le teng ra etsa jwalo ra dumellana. Le tsamaiso ya kereke, the church itself, remember, it's under the proclamation and worship, which is ke mo kokotla wa kereke. Without proclamation and worship, all others will follow. Ra bona o ne le matshwanedi ya ho ba le teng re ke re etse di marangrang le ka hare ho our catechism ba tsebang kereke ya rona it's the first two phases, proclamation and worship. Within it ke bana e nngwe ya taba tse botlhokwa e bile bana. Jare se se etsahetseng Ward 1 re fumane kgaitsedi Bodirwa ke tlo kopa ke bitsa lebitso la hao tle ka pele Rachel Sara Bodirwa ho sekolong sa catechism ya rona re fumane Lerato Judith Tlhahane o tlaleletsa jwale ho tsa moaho jwale ka ha o thona le project 2030 for sure ba itse ba bona hore no man ha bona re tswele pele re sa ikoketsa ra fumana ntate Thabela Jacob Dinala haya sesing hape on the proclamation and worship ra bona o tshwanetse hore mme Mamtlhato a tswele pele a thuse a handed the baton throughout the years ire lekgotla le letjha ha le kena le tswele pele mme Matshidiso LC Motlatleo a tswele pele le lekgotla. Jale bana beso bana ke ditlhophiso kampo ke diphetho tse etsahetseng lekgotleng ha ba ka ba tlhomamiswa hobane e le taba ya hore fela re tswetse mosebetsi wa Modimo pele, nothing else. Ha ona ya betere o phala e mong ke ka ho formulary tsa rona re di badile re balela lekgotla le bona formulary ya baholo ke tla iqotsa fela ebe ke ya dipotsong tse latelang. Lentswe la moholo kampa le ngodilweng testamenteng ya entjha le testamenteng ya kgale di supa motho ya beilweng le matla a ho busa. Testamente e ntjha e sebedisa ho supa kampa ho hlopha o sebedisa kampa dihlopha tse pedi tsa batho ba neng ba sebediswa kerekeng ya Kriste
Moapostola o re baholo ba busa kereke hantle, ba lokela ho fuwa moputso wa tlhompho e kgolo, haholoholo ba sebetsang ka thata ho phatlalatsa lentswe la Modimo. Taba tseo re di fumana bukeng ya pele ya Timotea. Ho supa hore kereke ya mehla yane ho ne ho sebetsa dihlopha tse pedi tsa batho. Mosebetsi wa ba bang ba bona o ne o amana le lentswe la thuto, athe wa bang o ne o fapane le wa bona. Wa sehlopha sa bobedi, mosebetsi ba ne ba sebetsa le baabi ba lentswe, ba sebetsa o aha phutheho ya Kreste. Ba ne ba phatlalatsa lentswe le ho aba disakramente. Ha ele ba sehlopha sa bobedi, ba ne ba sa tlhalose lentswe la Modimo, empa ba ne ba sebetsa le phutheho le basebetsi bana ba fapaneng le bona ba karolo ya pele. Ho supa hore baholo ke batho ba filweng matla a o ka sebetsa o aloseng mohlape wa Kreste. Ke ka hoo mosebetsi wa bona wa pele o moholo, ba sebeletse lentswe la Modimo, ba lebelle phutheho e beilweng kalosong ya bona, ba tlhokomedisise metsamayo le polelo ya modumedi e mong le e mong ho bona, hore na ke e tshwanelang na, ba kgalemele ba sa itshwareng hantle, ba fadimehe hore disakramente di seke tsa tontollwa. Ya bobedi, moapostola o laela bakreste hore ba etse tsohle ka tshwanelo le ka molao. O seke ha dumellwa motho o sebeletsa kerekeng ya Kreste ha sa ka a etswa ka molao. Ya boraro, baholo ba fadimehe thuto ya basebeletsi ba lentswe le metsamao ya bona hore tsohle di hae phutheho, mme thuto e fosahetseng e sekebe ya kena ka hare ho phutheho. Ke seo ba tshwanetseng ho se etsa. Ha ele bahlanka bona, mosebetsi wa bona wa pele, ba bokelle mme ba boloke tseo batho ba fanang ka tsona ho thusa bafumanehi. Ba etse ho ka botshepehi le ka mafolofolo. Ba phehelletse le ho bokellela bafumanehi dithuso tse ngata. Mosebetsi wa bona wa bobedi wa bahlanka, ba abe dimpho tseo ka tlhoko le ka botshepehi hore di seke tsa newa ba sa di tlhokeng. Ba etse ho ka thabo le ka toka, ba thuse bafumanehi ka dipheletso tse rokehellaneng. Ka baka leo e mong le e mong wa bona a fadimehe hore metsamao ya hae e seke ya ba e fosahetseng. Ke na le dipotso tse pedi fela tse tharo ke ba botse. Potso ya ka ya pele ho bona, na le kgodisa ka hohle hore le bitsitswe ke phutheho ya Modimo ho ya ka molao, mme ka hoo le bitseditswe mosebetsi ona o halalelang ke Modimo ka sebele na? Potso ya ka ya bobedi, na le dumela hore mangwalo a testamente ya kgale le e ntjha ke ona fela lentswe la Modimo le sa foseng, le hore ka ona thuto e phethahatswang e tla phatlalatsang pholoso ya Kreste na? Na le lahla dithuto tsohle tse lwantshang le ona na? Potso ya boraro, na le a itlama hore mosebetsi ona wa lona ho ya ka moo le hlaloseditsweng ka teng le tla o phetha ka botshepehi, lona baholo mesebetsing wa bodisa kereke hammoho le ho tsamaisana le lentswe le baruti, le lona bahlanka mosebetsing wa lona wa ho bokella le ho tlhokomela bafumanehi na? Na hape lona bohle le a itlama hore le tla phela bophelo bo supang hore le ikabetse Modimo e le ka nnete na? Le hore na le tla mamela dikgalemelo tsa kereke ha mohlomong e ka hona le ka fosa? Ke na le potso tsa ka teo fela, na le araba ka hore le a dumela? Okay, le tlo le re ba dumela ke
lena phutheo e halalelang, na le amohela ditho tsena bana jwale ka bahlanka le baholo ba phutheo ena na le a itlama ho ba tsamayong ya bona ka hohle le tla ba tshehetsa ho seo ba se etsang mmusong wa Modimo na? Le a dumela? Le a ntate Tshibalo wa dumela? Wa dumela? Re ya wa dumela. O lokile. Ha o le jwalo, bana beso ba halalelang, lona baholo le lona bahlanka, Modimo a le hlohonolofatse mesebetsing ya lona. Ke ka hoo a re emeng ka maoto re etse thapelo ya bohle. A re etseng thapelo ya bohle. Re duleng fatshe. Re tla re ha re bina dithai tsa bona ke di bone, re bahlanka ba hao. Re tla be re ba fa dipele tse tshwanetseng. Dithai tsa bona ha ke di bone. Ke bona e le nngwe, ha ke tsebe tla fuwa mang. Bakeng sa nako ke tlo kopa fela lekgotla le baetelli ba mekgatlo. Ha o ka tla modulasetulo le sekretari o tla ba re tshwaretse bona ha ke re ka matsoho. Le lekgotla fela ke no re ba amoheleng, re ba tshwareng ka matsoho. Ha re tswela pele ka yona o simpolokeng. God bless.
Thank you. Mema Mtata, thank you. A re tlo kena selelong ke kopa batho ba latelang ba atumele tafole ya ka ya selelo. Mme Maradipabe, Ntate Seletisha, in absentia ya Modimase ya Mohopotse ne le Kgaitsedi Hlongwane, ha sa leyo. Mme Mamotlhatleo, Ntate hona jwale ne le ka nako eo ne le moshanyana Theo. Hona jwale ke Ntate Moleko. Ke kopa ba atumele tafole ya ka ya selalo. Mehleng ya kgale ne le moshanyana. A re nka setulo se seng moruti Shibalo o tla nka setulo a atumele le sona tafoleng ya selalo. Ke ba ipotsa hore o etsahetseng. A re bina Hosana 158. A re bina Hosana 158. Ba ntse ba itukisa. Itukiseng lona bohle. Baratua ba Morena wa rona Jesu Kriste, mamelang mantswe a hlomo ya selalo se halalelang sa Morena wa rona Jesu Kriste. Ka moo moalaledi moapostola Paulus a se hlalosang ka teng lengwalong la hae la pele. Ho tswa bukeng ya Bakurante, Hosana 170, Jesu mpone a ke kgathetse temana e pele ya sefela seo. Metswe o Morena seo a nneileng sona e leng hore ka bosiu bo Morena Jesu a ileng a ekwa ka bona, o ile a nka bohobe a leboha, a bo ngwatha a re, hona ke mmele wa ka o fanweng ka baka la lona, etsang hona o nkgopola. Verse 2.
ka mokgwa jwalo ha o so laletswe a nka senwelo a re senwelo sena ke selekane se setjha se theilweng ka madi a ka mehla ha le nwa le etse jwalo o nkgopola ka mehla ha le ja bohobe bona mme le nwa senwelo sena le phatlalatsa lefu la morena ho fihlela a kgutla ka mantswe ana o rutwa hore Kreste o laetse badumedi ba hae hore kaofela hore ba mo hopole ka ho keteka selallo hlomile bohobe bona le senwelo sena e le tebeletso le kgopotso e tshepahalang ka mehla ha o ngwathwa bohobe ka pela mahlo a rona mme re bo eja le ha o qatsetswa beine mme re enwa Kreste o re ruta le ho re tiisa ka hore o fana ka mmele wa hae o thakgisitsweng le ka madi a hae a tsholohileng e leng sejo sa nnete le seno sa nnete ho isa bophelong bo sa feleng ka tumelo re ka amohela Kreste ka sebele tafoleng ya hae e le sejo sa lehodimo. Verse 3. Ke hore Kreste o tiisa hore o ile a iketsa hanghang sehlabelo sa rona se fapanong. Sehlabelo sena sa Kreste ke motheo o nnotshi le sediba se le seng sa ho pholoswa ha rona. Teng Kreste ke sejo sa nnete le seno sa nnete sa bophelo bo sa feleng ho meya ya rona e lapileng e nyorilweng bane ka lefu la hae Kreste o tlositse sesosa sa ho lapa le sa ho tshwenya ha rona ho sa feleng e leng sebe. Tabeng ya bobedi ke hore Kreste o re tlamahanya le yena molopolli wa rona ya phahamisitsweng ya dutseng setulong ya dutseng letsong le letona la Modimo Ntate ya rona ya matla ohle bane ka lefu la hae o ruetse moya o phedisang hore ka moya ona re be le kopano ya nnete le yena ka hore re ka ba le kabelo leruong la hae e leng toka le kganya le bophelo bo sa feleng ho feta moo ka ona moya o re tlamahanya le lerato la boyena re le ditho le mmele o le mong bongong bona re bo bontsha ka diketso e seng ka dipuo fela. Verse 4. Tabeng ya boraro ke hore Kreste o tiisa hore o tla kgutla re ka mo lebella ho kgutla lehodimong mme re ka tsamaya tebellong ena re tshediseile matsatsing otlhe ya ho phela ha rona mohlang a fihlang re tla ja re nwe le yena tafoleng ya hae mmusong wa hae wa mehla yohle ka baka leo lentswe le re ho lehlohonolo ba memetsweng mokete wa dijo tsa lenyalo la konyana feta mona moapostola o re ruta hore ka baka leo mang kapa mang ya jang bohobe ba morena kapa ya nwang senwelo
sa morena ka mokgwa o sa lokang, o tla be a sitelwa mmele le madi a morena. Ka hoo, motho ka mong a ke a itekole pele ebe hona a jang bohobe boo, mme a nwang senwelo seo, ya jang le ya nwang a sa kgetholle hore ke mmele wa morena, o ipitsetsa katlholo. Verse 5. Ke hore dipontsho le ditiisetso tsena tsa morena di ka amohela fela ka tumelo ya nnete. Ka baka leo, e mong le e mong wa rona e ka kgona a lekole letswalo la hae hore na o na le tumelo e jwalo ya nnete na, le hore o tloha jwale o ikemiseditse ka bophelo ba hae bohle na, o bontsha Modimo teboho ya nnete le ho tsamaya ka toka ka pela sefatleho sa Modimo. Ka nqa e nngwe, ba sa ikutlweng jwalo dipelong tsa bona, ba itjella le ho inwella tshiyo ya bona. Ka baka leo re kgalemela batho ba jwalo ho ya ka taelo ya Kreste le ho ya ka taelo ya moapostola Paulus, hore ba sekebe ba atamela tafoleng ya morena, hobane moputso wa sebe ke lefu. Re bolella ba jwalo hore ha ba ntse ba tiisetsa dibing tseo ha bana kabelo mmusong wa Kreste. Empa ka ho rialo, ha re rute hore ba atamelang selallong sa morena ke bao fela ba senang sebe, hobane ha fela o inyatsetsa dibi tsa rona ka dipelo tsa rona tsohle, ebile le takatso ya rona ho lwantshwa le ho sedumela ha rona, le ho phela ho ya ka melao yohle ya Modimo. Re ka ba le tiiso ya hore Modimo o re rata, o re amohela mohaung wa hae. Ka mokgwa ona o rata ho re etsa ba tshwanelang ke sejo le seno sena sa lehodimo, e leng o amohela mmuso wa Kreste. Verse 6.
a re rapeleng. Modimo ntate ya lereko, re a o rapela hore selallo sena o sebetse dipelo tsa rona ka moya o halalelang, hore re nne re ineele mora hao e leng Jesu Kriste, ka tshepo e tletseng. A ko re nee hore dipelo tsa rona tse imetseng, tse saretseng, di ke di fepuwe ka mmele wa hae, di tlhatsuwe ka madi a hae ka matla le moya o halalelang. E Kriste ka yena ka sebele, Modimo wa nnete le motho wa nnete, bohobe bonnotshi ba lehodimo. Re thuse Jehova hore se tlhole re phela dibing tsa rona, empa yena e be yena a leng ka hare ho rona, le rona re be ka hare ho yena. A ko etse hore re be ba nang le kabelo testamenteng e ntjha ya mehla yotlhe, le selekaneng sa mohau. Re thuse hore re tlhole re belaela hore na o tla nne a be ntata rona ya mohau na, ya kekeng a re leballa dibe tsa rona na, le hore o tla nne a re baballe ka dinthong tsotlhe tse tlhokagalang mmeleng le moyeng ya rona na, le majalefang a mmusong wa hae, le baneng ba hae na. A ko re sitse ka mohau wa hao wena Jehova, hore re inkele sefapanong sa rona, re tshepisehile, hobane o le Modimo ya halalelang. Ya Modimo ya halalelang, re itele, mme re pake bopaki ba hao morena. Re thuse hore mohlomong ha re ka sitwa dinthong tsa lehodimo, re lebelle fela ho kgutla ha Jesu Kriste. Mohlang a tlang o tla fetola mmele ya rona e shwang, e tshwanelang le mmele e sa tlhokahaleng. Mohlang a kgutlang re tla ja re nwe le yena, hobane le Modimo wa rona, Modimo ya matla otlhe. Amen. Re etse boipolelo ba tumelo ya Bokreste. Verse 5 and 6 are in nafasi. Jwale he baratuwa, le hore re tle re fepuwe ka Kriste, bohobe ba lehodimo, a re sekeng ra beha dipelo tsa rona dipontshong tse bonwang, e leng ho bohobe le veine, jwale ka di na le matla ka botsona. A re phahamiseng dipelo tsa rona lehodimong, moo Jesu Kriste a dutseng teng, moelli wa rona, a leng teng letsong le letona la Modimo Ntate ya matla otlhe. A re belaeleng re mpe re kgolwe ka nnete hore ka tshebetso ya moya o halalelang, meya ya rona e tla kgoriswa le ho nyorollwa ke mmele le ka madi a hae, jwale ka ha re ja bohobe bo halalelang, mme re nwa senwelo se halalelang, e leng ona o hopola Kriste ya thakgisitsweng ka lebaka la dibe tsa rona. Baratuwa moreneng,
ke nka sebaka sena o mema e mong le e mong wa rona ya nang le ditokelo o ka kena selallong o tswa phutheong ya habo, ya nang le ditokelo o ka kena selallong ho ya ka moo o hlophisitsweng ka teng ke moya o halalelang. Ha o motho ya ke tla mo jajang hore wena wa dumela ho ja selallo, letswalo la hao le tlamehile le etseng, le o kgalemele. Ha o sa rate ho etsa jwalo o tla bo itjella eng? O seke wa itlisa ho nna, ha e dule le wena o le mong, o seke wa etsisa sebe. A re tswela pele re bina Hosana temana ya pele, re itlhophisa Hosana 160 temana ya pele. Ka tsatsi leo Kreste a kileng a tlhagiswa ka lona. Bona mamu a barutuwa ba hae bohle o dula le yena tafoleng ya selallo. Le gona jwalo re mema bohle o kena le gona tafoleng ya selallo. Ke gona ba teng meloko le metswalle ya rona ba sa kgone ho finyella tafoleng ya selallo ka lebaka la bokudi, ka lebaka la ntho tsa lefatshe, mesebetsi, ka lebaka la ntho tse fapaneng tse ba sitetseng. Ka gona re nang le setulo sena se hlalosang ba leng ditjhanganeng, ba leng dipetleleng, ba sitwang ka lebaka la ba baradi le bara ba bona ba tlholeile ba tlisa tempeleng. Ka gona ha re kena selallong sena a re keneng bohle. Bosiu bo a kileng a ekwa ka bona, kile a nka bohobe a bongwatha, a neha barutuwa mahae, a re nkang le je bohobe bona. Ka mehla ha le ja bohobe bona, le hopole mmele wa Kreste o kileng wa tlhagiswa bakeng sa dibe tsa rona. E re ka mehla ha re ja bohobe bona ba Kreste, re hopole hoba ke mmele o tlhagisitsweng bakeng tsa rona. Le lona bohle bana beso, ke le mema ho kena bohobeng bona. Ha re kena ho bona re hopole mmele wa Kreste. Hosana 168 ya pele.
line ya lefestere so di kry ka morago. One six zero. Line. Baratua ba morena wa rona Jesu Kristus. Motsotsong mona ke rata e mong le mong a lekole letswalo la hae. A tadime sefapanong Golgotha. Mmele o thagiswang wa morwa motho. O bapotsweng o shapuang. Ka lebaka la ho tlhoka kutlwisiso ya ka le wena. Irawe ja bohobe bona o ske wa utlwa monate empa e nne bohloko bo keneletseng. Ha o ja bohobe bona o pole Kriste ya thagiswang a re je. Amen. A re duleng fatshe. Itse ka morao ha ba se ba laletse a nka beine a e phahamisetsa hodimo
a re sena ke selekane sa ka ke madi a ka a tsholotsweng a tsholletswe lena. E re ka mehla ha le enwa veine ena e nne sehopotso sa madi a tshollotsweng koteng ya sefapano a tsholletseng nna le wena hobane re kile ra tlhoka kutlwisiso mmusong wa Modimo. E ka gona e be veine e etsang selekane, e be veine e re hopotsang mmele wa Kreste. A re bineng Osana what the bine efeng o mpolokeng 161. Mme Matlongwane le Motlatso Mme Matlongwane o morao kwa. Here the other side.
Jesu Christus. Hare ntse mahlo a rona a tadimile Golgotha, keledi e keleketlang legameng, madi a tsholohang, jwalo ka diphogogo tlhong ya ngwana motho, bohloko bo tswang, madi a tsholohang, jwale ka ha mphufutso o tswa o motho, ka lebaka la ka le wena, sebe se sa utlwisising. Ka gona, ha re tadimile jwalo, ha re nwa, re hopole mmele oo, ha re nwa, re hopole madi ao, ha re nwa, re hopole keledi e keleketlang lerameng, ka Kriste Morena. Amen. Amen. Ha re duleng fatshe. O na le tsietsi, ha le ja le re nqa. Mara ha le nwa le re nqa. O etsahala? Ke tse le di ratang. Okay, o lokile. Mohlomong o teng ya fetileng ke bohobe, ke kopa a phahamise letsoho. Bohobe beine, ke sa simolla ka bohobe. O na le a fetileng ke bohobe. Ha le siko o lokile. O na le a fetileng ke beine. O monate jwale ke dipina ke a di tseba. Ha o le jwale o se a fetileng ke bohobe, o se a fetileng ke beine, hona wa tshwanela re lebohe. A re rapeleng. O Modimo ya matla ohle, wena ntate ya lereko, re a o leboha Modimo wa rona ka dipelo tsa rona tsohle. Bane ka mohau wa hao o re file moedi, o re file dijo, o re file tsohle, o re file mora hao ya re tshwaretseng dibe tsa rona, yena mora hao a nosi, e leng moelli le setjhabelo bakeng sa dibe tsa rona. Lo ba moelli le sehlabelo, lo ba sejo le seno sa bophelo bo bo sa feleng. Re a o leboha ha o re nea tumelo ya nnete eo ka yona re amohelang dimpho tsena. Jwale re tla rata o ipha wena ka mmele le moya ya rona. E ba sehlabelo sa teboho sa matsatsi ohle ya ho phela a rona. Re a o kopa hore ka tshebetso ya moya o halalelang,
Selallo sena se beye ditholwana maphelong a rona. Selallo sena e be sona se tla bulang dikgoro tse kwetsweng. Selallo sena e be seikokotlelo sa selemo sotlhe. Selallo sena e be lesedi le bonesetsang. E be torch e bontshang bophelo ba hao. Modimo wa rona re a o leboha. E ka gona e re e mong le e mong ya filweng matla ke moya o halalelang a opole ho ba ke Kreste fela ya ka re tshwarelang dipe. Mosebetsi wa rona ke ho mo sebeletsa ka dinako tsotlhe matsatsi otlhe a ho phela ka Kreste Morena. Amen. Pele re etsa jwale ba tla nka dijwana re tlo etsa ka tsela e hore re ske re bona tsatsi se le diketse. Ha ba nka dijana ke kopa ba kwalekele ya selallo akere. Ha le ka hopola batho bana ha le tsebe hore ho etsahetseng ba ke bona lekgotla la pele la Akasia ya sa tsebeng lekgotla la pele. Modulasetulo wa pele wa Akasia ke mme Maradipabe ke yena a mpiditseng. Cheque ya ka ya pele ke e fumane ho ntate Sletitjhe a sa mpatala ka tjhelete. Thero ya pele ke mme Mamothatlo a re no e lokile ka mpa ha e ya loka. Ntate Theo a le media nna sa le moshanyana a nna mo a entse media wa hae khoneng mo. Hona jwale ke lekgotla la pele la kereke le ba sa le tsebeng. Ya ba o tla moruti taba ya ka. Ka mora wa moruti taba ya ka e be o tla e mong le ena a re banna ha o fuduwa letsha lena ke batla ho kena ka hare. Ha re ntse re fuduwa jwale Mema Mahlangu le yena re ke toloki ya pele ya motho wa mofumahadi phuteng ya rona. Modimo a re wa kgotso a le etse ka hore le ka hore. A re bina jwale re bina pina e ntse re bina re tswela pele ka yona. Ba koleka tse ba di kolekang re tla be re nka manno a rona le financing ka manno a bona le ba proclamation ba hlophisa tafole ya bona.